Shema nshuti yanjye wabaye iki? Wabaye iki ko ndi kubona wihebye? Arisa nyihorere. Byagenze ute? Nubundi akibaza impamvu. Umuntu watekereje kuvuga ngo izina nshimiye Imana, izina mbarusha Imana, izina muja w'Imana, izina harera Imana, n'izina nduwa Yesu. Ni amazina y'amapagani. Nuko izina bita Prudence. Bikabiri Kristo kandi tuzi n'ibintu Prudence ikora we. Asuwe nde wavuze ngo izina ayo mazina ngo ni amapagani koko. Ikusikari byo we. Ngo nawe byibaze ko Imana harera Imana ayo yose ngo ni amazina y'amapagani. Izina Prudence n'ibintu Prudence ikora. Ntabwo byumvikana tuzajya kwa ahubwo tuzajya kwa padiri pe. Birakwiye izina ry'Imana. Tugomba kubibwira padiri na bakabimenya. Padiri agomba kubimenya. Byo byanandijije cyane. N'uyu nguyu ni Shema icecekere pe. Cecekere nkubwire. Ariko uziko ndabitekereje. Impamvu Prudence bayesheje bakayigira iri Kristo. Mbana n'ibiraya hano. Nukirinda abantu gusama no kwandura sida. Nabyira bivuze navuze ngo ubwo nawe urazikoresha. Ubwo nawe urazikoresha nyine sawa nyine. Ubwo nawe urazikoresha. Tekuzanya no kunyegera. Ubwo nawe urazikoresha izo Prudence sawa nyine. Nibyo nakubwiraga. Amajoro yawe gutaha amajoro nabyo nshaka ndabirambiwe. Asoni. Guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru utaha nijoro. No umugabo se. Ndabirambiwe umve ko mbirambiwe. Inama y'umunsi. Wa mugabo we. Iteka niba umugore wawe ahora gutesha umutwe akubuza gutaha nijoro nk'uyu wanje. Ubundi mwaretse tukabumvira tukazajya twitahira mu gitondo. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Noza imivugire y'ururimi rw'Ikinyarwanda. Nibavuga umukobwa w'inzobe ufite amabere. Bavuga inzobere. Nibavuga umugabo unywa igikoma. Bavuga igikomango. Nibavuga umukobwa mugufiya. Bavuga uriya mukobwa ishusho y'Imana ntiyakuriye muri we. Nibavuga umukobwa muto unanutse. Bavuga uriya mukobwa yifitemo DNA z'imisigati cyangwa z'ibisheke. Nibavuga umukaritasi. Bavuga imbesire. Wa mugabo w'indayambari hehe?